finally, we just arrived here in Lagindingan Airport together with my uncle, Joel. Ko, alam ka. So, ito na tanong. And, gitagad pa namo si Bobby Jan. Kaya amot asa na siya, murag nahaponan siya, ginoo ko Lord. Ganina rami katagad diri. 2 hours later. So, finally, naabot ragid siya sa wakas. Bayut! Hi! Welcome to my vlog! Welcome! Welcome! Picture. Diba? Hello! First time na ako mag-vlog. So, wala ka ba si buhaton? Very good. Very good. Hi. Oh, diba? We're going to Thailand for the operation of my pocket. So, mapabilang to siya, no? Oh, bastos. Ba. Yeah. Ay, sorry. Sa plane going to Manila. I'm sad. Hindi mo under ang GoPro. Oh my God. Init siya galit. So, pasaka na ta. Bawal daw ang cellphone. Hindi na no. So, we're heading to plane. No? Hi. So, wapo siya no? Welcome to my vlog. Hi, we just arrived here at the No, di na pala Lagindingan. Di na rin Lagindingan ko ano dahil niya. Manila! Aw, no? Sawa kay mo, ma'am. So, nanami sa Manila. And, so we're waiting for our next flight. Tapadulong, kuan. Ulita patag karton kay atong higdaan matulog. Kana, kay alas 6 pa sa buntag among flight. Ginoo ko. Sayo kami na. Alas 12 pa sa gabi. Nanami, ugma pa mo, punya pa mo flight sa alas 6. Uy, bading mo abot tag Thailand, ma'am, nay free sim. Para ra diri. Pangatag. Sungulin niya tapag. Ala. So nari afam. Nanawag na og afam, sugod na, gisugdan na sa Manila. Di ba? Ay pa magyar sa ta diri. Lagi years ato while waiting. Alam mo ora jud ang Converse 1.8. Oh my God! So finally, my God, ako naman ni. Hapit ni wala ka gawas. Hapit wala natatakan mong passport. Thank you, Lord. Thank you. Salamat. Oh, di ba? Oh, we're vlogging because hello, Thailand! Di ba? Yeah, man, going naman tag Thailand. What can you say? Iro-iroon. Iro-iroon ang Thailand. Libang-libangan. Charing lang. Bastos kayo. Ay, naku. Guys, prepare. Hello, day 1. Going to our plane. It's already time check, 55 a.m. After all the struggles, eto na yun. Hello, Thailand na. Yes. Bobby! This is it, my God, I'm so excited. Yeah. Excited na ka-call? No, I'm so tired. Tired dyan siya ka. Dili mag-tired. Correct, dapat pataglakbay yun. So we're just landed here in Bangkok, Thailand, and Sawadee Krap! Hi everyone! Today, naami diri karon sa Pra Artit para mo ato sa Wat Artit. Muna mo sabyan. Batay ko ba work ni mong ilay ka. So yung nani ka busy no, padulong og Wat Aron. Grabe, busy kayo. Apan.
Dami mga ambak. Diba? Ambak abs! And we are here at ano? What Aaron? Wat Aaron. Kapo. So now, atong tilawan ang ilang pad thai karon. Chicken. So, One shrimp. Okay. how much? 50 baht? Chicken, 50 baht. Ah, okay. Shrimp, 50 baht. Okay. 50 baht. Kaunjod. So, sa'yo maingunin nyo sa food? The food is aloy. Da, aloy. Aloy! Right? Aloy? Aloy. So, no, grabe jud kalami ang food nila. This is what you call pad thai. Yeah, chicken pad thai. Chicken pad thai ni kani shrimp. Shrimp pad thai. Diba? Aloy, aloy. So, hi everyone! We are here at the Grand Palace. So, no, grabe kadaghan ang tao. Diyos ko Lord, grabe ka huot. So, ang entrance day there is 500 baht. Let's enjoy! Different people and different flags. Ang different baho, ginoo ko Lord. Bukay ilok arms. Ligo pud mo oy. Charing. Diba? So, later on, we will start our program. So, and yes, I'm wearing this kind of hat. Kaya grabe ka init diri sa sulod. Grabe, wala dyan mapasilungan. So, eto. Saya, di ba? Perfect. Naigang nakaayos yes. Hindi nga nakaayos, sis. Okay, bro. So, before ka masunod ang temple, kailangan mo buo ng sapatos. Dahil, magpag sa lupane. And then, dire sulod. We are here at the Octave Sky Bar. This is so perfect. Manginom ni og wine. Diba? So, mag-order na ta. So, muna mag-inom. Kani siya.
ang Lamay Beach. Lamay Beach na siya. Ang Lamay Beach kina siya kuan. Beef fettuccine o honey. Then kani yaha kaangkol is 99 sa to yaw 99 red balloon. O diba? Kaya rabi niya. So medyo makahubog siya light per yako R. Kaya na. Blessings go up. It's very hot here. And yes, it's already 6:42 in the evening and we're still here at Sky Bar. We ordered another drinks. And pero currently na siya kuan, alcoholic. Juices na siya. Pero What's that? What's that? lamig yapon siya. Pero mas lamig ni siya kan. Lamig ni siya. Pero kaya mo i-order karon is cranberry and this is apple and mango juice. O diba? So lamig na po siya. So bunga po dahil bunga siya dahil kaya limited man taman sa makurot imong mani madaghan imong bugas. Laban. Lain ni sila kay madaghanon imong bugas diri. Hagas ka ba tagamig mani? Kabalo nga hamis pa kayo ta, kahamis ba? Perfect ba? So mura gid ni mani panghatag nila. Merese oy. Perfect kayo ang paggagabi di ba sa picture. Kay ang mga kuan makita gid mo tanan. Gasiga-siga. No? Diba? This is so nice. Yeah. This is day 2 in Thailand. Hi everyone, good morning. So this is day 3 staying here in Thailand and we are here at the ancient city. Look, ancient city, yeah. And paano siya? Ang alam sa lugar is Samut Prakan. Samut Prakan o Murag. Basta, Samut Prakan man ang nakabutang. So, ma-enter namin, no? Kasi gauna sila. And yes. Kung search pa mi kung sa'yo naagi diri. And the largest private outdoor museum of all humanity. Oh, the entrance arms. So pila ka ang entrance karon? Sawadee Krap. Taurai entrance. Oh. No, 50% off. Discount. We are Filipino. Filipino. Wow.